U 13. čišlje novinoh ruske slovo u rubriki Tižnjovnik, okrem o najchodzacih vyberankoh prečitace o finansovanju ruskih institucijoh. U naših mestoh vecej informaciji zoz Šitskej opštini, tu i vistka o ohnju na kocurskim temetove i o akciji keresturskih ribaroh u sadzenju drevkoh. Ekonomija piše o počatku sezonu produkciji paprigi u keresture. Kultura i prosvita dava ohljadnuce na predstavi vedzeni na dramskim memorialu Petra Rizniča Đađi. Tu izvid zoz Hadski odboru za obrazovanje nacionalnog osovitu i Skupštini Ruskog kulturnog centru u Novim Sadze, a tiž iz ostretnuca UNESCO kluboh Srbiji u keresturskej školi. U rubriki Ljudze, rok i život predstaveni naš poznati glumec Mihajlo Varga, a duhovni život zaznačal duhovnu obnovu za panocoh u Verbaše i programu ruhu Fokolaroh u Novim Sadze. Sport medzi inšim u rozvarki zoz doktorom Julijanom Malackom predstavlja jeho knjižku Tehnologija sportskog treningu, a tu i natpis o sportskih baviskoh Jaša Bakov u košarki 3x3 u Đurđove. Dodato gutim čišlje literaturne slovo.